At luning bulan ing milabas manibat-an niyang mitok ng ingobra king flood control project kay ni king barangay Takasan, Macabebe, Pampanga. Agpangking Pampanga 1st District Engineering Office ning DPWH Region 3 atin kasing megreklamo king karelang opisina a personal yang piban dyan ning liba ng site ning ahensya king purok 3 ning mebang gita barangay para king karelang proyekto. Muna masalese po anay emisip-sipan na may pisasabihan o problema kitang project pong ito. Ngayon ita pong problema ita yapin po itang road right of way o right of way ada po atin pong linwal di na tanga tao paswala na kaya itang loti dyan pong dalan niya pong existing road atamo po. Agpangking Construction Division Chief ng Pampanga 1st District Engineering Office ay Engineer Danny Canlas, sheet piling ampong migit kumulang a metrong road upgrade ing makaplanong magawaking barangay Takasan at mayari niya sana yung proyekto king daratang a Disyembre. Sisikaswanay kanuning DPWH amilabas siya king legal na proseso ing karelang proyekto. Kasalunsungan niya ing verifikasyonan ning ahensya nung personal yabang pibandyan o bandiyang gobyerno ing pisasabihan na dalan. Pero may nalakaran niya yung DPWH na anumaning malyari, misunduy at misundu ing proyektong flood control king barangay Takasan. Sakali kanong apatunayan nening mag-claim mabandi ng taga na ing dalan king purok 3 at ineman kanong upaya ing DPWH ay expropriate o salwan ing kayang pibandyan. Karapatan de kanu inideng me Mario keng Takasan uling makakayap yung proyekto para king karelang kabilyan. So may ipag-coordinate lang kayong may bandi. Manyad lang pong dokumentos para paltoda kitang lote nga ito nung abiya kitang titulo ita pong dalan. Once na abiya na po ita in kaya kaming meto nga inyero retang kayang makayasign kayang right of way. So isaliksikan data, mag-inimbestigala, lawan de pumunta kang Register of Deeds, i-verify de pong masalesa nung road lot siya po or private property. Magkaulagayang 18 million pesos ing pondo ning DPWH para king mebanggita proyektong ating kabang 500 meters o kapit ng kilometro. Aparte kareng sheet pile magin sanang sabat na ning danumamani batan king ilog, makaplano ya namang ita sa tisamento ing makalbuga dalan king barangay Takasan. At uling epa mayayari ing proyekto, makalbog pamuri ning bili, daring me Mario Kenny. Yako po ing kayong talasuyo Lizan Morten, ating pusong makabalen.